الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Бақара сүресінің 83-ші аятында Аллах Таала «Вақулу линнаси хусна» адамдарға орой сөз сөйлебей, жақсы сөз сөйлегіле дейді. «Вақулу линнаси хусна» адамдарға орой қопол болбостан жақсы сөз сөйлегіле дейді Аллах Таала. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзінің бір хадисінде «Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфа» Аллах Тааланың барлығына, берігіне, ақырет күніне ishенген адам қонағын, үйге келген қонақты сыйласын дейді. Құдайыма шүкір, Орта Азия халқы қонақ сыйлаған бұл имандың белгісінен. Имандылар қонағын сыйлайды. Имансыз үйіне барсаң бір суын да бермейді. Бұл аламат Құдайыма шүкір ата бабадан бізге сыйлап келген мұрас болып қалған. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ Алланың барлығына, біріне, ақырет күніне ishенген имандың дағы бір аламат белгісі қошнаға ыза бермесін. Қошнаның тынышын алма. Балконнан суыңды ұзатпа. Ешігін алдыға машинаңды тоқтатып қойма. Таштандыңды таштауа. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْكُتْ Алланың барлығына, білгіне, ақырет күніне ishенген адам имандының да бір аламаты, имандудың белгісі жақсы сөз сөйле, же үн шықпа. Тілім бар деле оғызыңа келген оттой өрме. Аллах Таала «Вақулу линнаси хусна» адамдарға жақсы сөз сөйле, орай болма. Алланың барлығына, білген, ақырет күніне ishensең, жақсы сөз сөйле, же үн шықпа. Аллах Табарак кетебетті Құранда «Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха» Егер Аллах Тааланың берген ниматтарын есептесеңер, егер Аллах Таала берген сый, урматтарын, дәулеттерін бір-бірден есептесеңер, ла тухса есебіне жетпейсіңер. Құдай Таала сеге берген, бүгін тілеге қарсы Құдай Таала берген дәулет сый деп біз бір ғана ақшаны түшініп қалдық. Жашаған үйді, машинаны түшініп қалдық. Аллах Таала берген сый, дәулеттер, Аллах Таала тартылған нимат көзің, тілің, денсаулығың, мекенің, үй білең, бала чақаң, иманың есепте отырсаң санына жетпейсің. Инналлаха ла гафур рахим. Әлбетте Аллах кечиримді де райымды Аллах. Урматы мұсылмандар туған нимат дедік. Айланауыздағы кейде инсан өзіге берілген ниматтарды есепте отырса, санына жетпейміз. Ниматты инсан қачан сезеді? Жоғалтқан кезде. Үйде тыныштық бар нимат, үйіңде тыныштық болмай қалсашы. Денсаулық, орып қалсаң ниматты білесің. Урматы мұсылман бір туғаным, же болмасам Аллах Таала берген ниматқа ой жүгірткен кезде ойланғанда білеміз, же жоғалтқанда білеміз. Мысалы арабтарда мақал бар: «Ас-сихату таджун ла яраха иллал марид». Денсаулық әрбір адамның башындағы тажы, аны орыған адам ғана көре алады дейді. Орыған адам башындағы тажыны білмейді. Урматы мұсылман бір туғаным, ошо ниматтардан біреусі бүгін әрбірінің қолында, жаштың да, еркектің да, аялдың да, қарының да барын қолында уюлдық телефон. Интернет деген мәселе. Башқаларменен байланышу. Бишкекте тұрып Баткенде ата-енеңді сұрап қоясың. Америкада балдарыңменен көрісіп сөйлесесің, небелеріңмен. Кейбірлерін пікір бөлісесің, кейбірлерін ой бөлісесің, кейбірлерін дини маалыматтарды бөлісесің. Кейде алыста тұрып ұстаздардан бір сұрауыңды жооп аласың. Ошол эле кезде урматтуу мусулман бир туган, колуңуздагы уюлдук телефон менен Аллах жолуна даават кылсак болот. Сен үн чыкпай отуруп даават кылсаң болот. Кантип? Илгери даават кылыш минбар керек эле. Микрофон керек эле. Мечит сен үйүңдө отуруп даават кылсаң болот. Микрофонсуз эле. Бармактарың менен эле. Кандай урматтуу мусулман бир туганым, телефонуңду алдыңдагы, кечеги күндүз Аллах жолуна даават кылсаң болот. Мисалы менин бир сөзүмдү, Сайдбакас дамылан, Олжобай дамылан, бир устаздын, Калыс дамылан, Чубак дамылан бир жакшы сөзүн алдыңдагын монтаж кылдың. Жакшынакай сүрөттөрдү койдуң. 2 минуттук жакшы кылып башкалар менен бөлүшүп койдуң. Сенин Аллах жолуга болгон дааватың. Жерде отуруп Австралияга дейсиң, Антарктикага дейсиң, Африкага, Евразия болсун, Америкага болсун, ар жерге даават кылсаң болот отуруп ал. Урматтуу мусулман бир туган, кээде балким сен сүйлөбөгөн сөз ал. Мен отуруп ушул жерде 7-апрель мечиттеги 1000 адамга сүйлөдүм, 1000 эл адам укты. Ошол сөздүн сен алдыңдагын
10 bin adam menен bölüşüp koydu. Allah jolunda davat. Urmatly musulman bir toğanım. Oşon sonra men daa ilal huda, kim hidayet yoluna çakırsa kana lahu minal ajri misli ujuri men tabi'ahu. Oşonu kılgan adamın soğu bu kadar yazılı verir. La yanquzu zalika min ujurihim şey'a. Oşol çakırgan, davat kılgan adamın soğu bir kıpıtça kememesden sen çakırgan jakşılıkты biröөгө namaz үйrөtүp koydun internet arkылуу. Namaz okuganın soğu bir kıpınça kememesden sağa da yazılı verir. Al başkaga үйrөtse dagı sağa yazılı verir. Bugün biz aytıp жатқан hadislerдің бардығын соң Абу Хурайра разияллаху таалаға жазылады. Урматтуу мусулман bir toğанım, zamanımızдағы ең байланыш, ең оңой жол ар бирибиздин колубузда болгон уюлдук телефон болуп калды. Бул жашоодун bir бөлүгү болуп калды, туурабы? Кээде булсуз жашоо мүмкүн эмес деп, ой кантип телефонум жок жүрөсүн дейсиң. Биз бүгүн коомдо жашоодун bir бөлүгү байланыш уюлдук телефондор болуп калды. Урматтуу мусулман bir toğanım, telefonunu koluna alganda bir oy жүгүрттүңбү? Ушул телефон урматтуу мусулман bir toğanım Facebook болсун, WhatsApp болсун, же YouTube болсун, Twitter деген бар, Telegram болсун. Буну колдонууда дагы адеп, шарият койгон нерселер бар. Шарият динибиз ар бир заманга, ар бир мекенге татыктуу дин. Ошондон ар бир нерсенин адеп ахлакы бар. Урматтуу мусулман bir toğan, dinimiz ар бир заманга, ар бир мекенге, şariat ар бир нерсени өз ичине камтыган нерсе. Андай болсо урматтуу мусулман bir toğanım, уюлдук телефон көтөргөн эжелер, карындаштар, агалар, инилер, балдар кулаңарга, күмүш сырга. Биринчи, bir сөздү жазуудан мурда, же bir сүрөттү бөлүүдөн мурда, телефонуңа коюудан мурда, sen biröөгө жазып жөнөтүүдөн мурда, bir сүрөттү bölüşүүдөн мурда билип койгун, sen жөнөткөн адамдан мурда Аллага жетет ал. Sen досуңа, классташыңа жөнөтүп атасың, бирок ага жетпестен мурда Аллах Таалага жетет. Урматтуу мусулман bir toğan, ошондуктан ойлон, эмнени жазып жатасың, эмнени бөлүшүп жатасың, эмнени көрүп жатасың? Wa inna alaykum lahafizin. Анткени силер менен дайыма кароолчу болгон периштелер бар. Kiramen katibin. Ар бир ишти жазып турган ардактуу периштелер бар. Kiramen katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Силердин кылган бардык нерсени билүүчү. Сен кээде өзүңчө бөлмөңө жашынып алып башкага жазып атасың бирөө менен. Аялың билбей калышы мүмкүн. Устазың билбей калышы мүмкүн. Шефиң билбей, бирок Аллах Таала kiramen katibin периштелер жазып турат. İnfitar suresi. Ma yelfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Oğuzundan çıkan her bir tıbıştı közömöldöp turgan, emne söz söylese de жазып turgan karoolçu perişteler var. Anın canında daima seninle birge. Ma yelfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Daim seni közömöldöp senden ajırabagan perişte var. Taksinin içinde jaşыныşı mümkün. Karangı bir şehrin çeti görüp jaşыныşı mümkün. Bирок урматтуу мусулман bir toğan, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Allah'ın körüp turganını bilbeysin mi sen? Urmаттуу мусулман, özüңden özüң sura, maga жооп бербе. Özüң bir суроо берчи. Канча чындыкты жаздык? Канча сөз сүйлөдүк? Канча үн чыкпай отурду? Урматтуу мусулман, ар бир сүйлөгөн сөзүбүз Аллахтын ыраазылыгы үчүн сүйлөп жатамбы? Же нафсыма кул болуппу? Оозума келген оттоп атамбы? Süylögön sözüңdü bir tarazıga sal urmаттуу мусулман bir toğan. Sen süylögön sözüңдөн Allah razı bolобу жокпу? Kimimiz süylöştön murda? Süylögön sözübüzdü tarazıga bir saldıkpı? Je bir жазган makalabızdı, je uyulduk telefonda bölüşüp жаткан bir video roliklerdi bolsun, je bir sözdü сүрөттү başkaga bölүүдөн murda ушуга Аллах Таала менен разы болобу? Кыяматта мага бир пайдасы тиеби деп ойлонуп көрдүкмү? Урматтуу мусулман bir toğan, til бул экимиздүү кылыч, экимиздүү курал. Til же бейишин ачыкчы болот, же til seni dozakka алып барып түшүрөт. Ошондой эле бармагың бүгүн. Al muslimu men salimal muslimuna bil lisani ve yadi. Musulmandын tiliden, kolundan başkalar salamat bolsa. Tiling menен ыза бербедиң. Kolun menен bir нерсе бармагың менен эртең Аллахтын алдында шерменде боло турган нерсени жазба, бөлүшпө. Урматтуу мусулман bir toğan.
Özün suro ber. Süйлöşten murda, menin sözümden Allah razı mı? Жазған нәрсені жазудан мұрда, бөлішуден мұрда. Бұл мен сөйлеген сөз, же мен бөліше тұрған видеороликтер, же сүреттер. Адал болған, Allah разы болған нәрсе ме? Же арам болған, Құдай Таала тыйым салған нәрсе ме? Урматты мұсылман бір туғаным, қанша көп нәрсені бөліштік, тілекке қаршы анықтаған жоқпыз, тақтаған жоқпыз. Бұл шындық бі? Шындық ақиқатты бөлсем болау. Қоғамға, елге, үмметке пайдасы тиеу. Урматты мұсылман бір туғаным, ошондуктан уюлдук телефонуңду кармаганда эмнени көрүп жатасың, кандай сүрөттү бөлүшүп жатасың, телефонду эмне менен бөлүшүп жатасың, бул сенин ким экениңди жана сенин пикириң кандай, адеп ахлакың ким экениңди көрсөтүп турат. Азыр ар бириңдин бирөөңдүн телефонуңду алып туруп, ачып караса Facebook'тан, YouTube'dan emneni köp görsen sen oşalsın. Kebiler bir gına uşak ayındı. Kebiler buzukluk, fahişe. Adep ahlaklı buzgan jamanlıkты karaydı. Oşondan urmatlı musulman bir tuğan. Oşonda eyle. Uyulduk telefonda kimler menin dostlarım kim? Gruppanda kimler var? Her bir adam oturgan adamdan tasirlenir. Oşondan urmatlı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tusahib illa mu'minen. Eğer şerikteş bolsan, jolowçu bolsan bir imandu menen birge bolgun imam. Ve la yakun ta'amaka illa taqi. Biröge tamak bersen Kudaydan korkan adamga tamak ber. Jolowçu bolsan jolga jakşı adam menen çıkkın. Namaz okuyuk, darat alayık. Tamak bersen Kudaydan korkan adamga tamak bergin. Sen bergen tamaktın küçü menen zina kılbasın, uğurluk kılbasın, kılmış kılbasın. Kelgende tamakını bere verme. Urmatımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Er-raculu el-mer'u ala dini halili felyanzur ahadukum men yukhalil." Her bir adam dosunun dininde olur. Kimdi dost tutuğu tandağın deydi. Üç alkaş menen dost bolsam, dördüncü sensin. Dört uğru menen dostsun, beşinci uğru sensin. Beş maşeyinik dostun var, altıncı maşeyinik sensin. Urmatı musulman bir töküm. 3 davatçı dosun bolsa 4-cü davatçı sensin. Oşoндуктан dosungdu tandagın, dosun kim eken? Her bir adam dosunun dininde olur. Oşonda ele bir dostunda jele gruppanda kim var? Gruppada emneni bölüşөсүң? Mariyette maksat damıların jakşı davatı var eken. Saydbag damıların bir hikmatı sözü var eken. Marhum Çubak Hacı monday degen eken. Sabak bölüşөсүңбү? Urmatı musulman bir tuğanım. El-mer'u ma'a men ahab. Her bir adam süygönü menen birge olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Savban degen sahaba, Peygamber erteden keçke körüp kal, bandattan kuttangacha körüp kal, biylap geldi. Ya Rasulullah, ne eyleysiniz? Sizni sagındım deydi. Erteden keçke körüp sagınıp kaldım dese. Yok, kıyamatla sizin daracağınız kayakta, men Savban kayda olup kalam deydi. Sahabalar uşul hadis tukanda bağırıp süydük Peygamber aytdı. El-mer'u yuhşaru ma'a men ahab. Salman bilbeysin mi? Her birden süygönü menen birge tirilet, birge bolat degen. Peygamberge bolgon süy bolsa peygamber menen bolasın. Sen süyüň biçi menen bolsa kıyamata biçi menen. Irçı menen bolsa ırçı menen. Kumarbaz menen süyüşü bolsa kıyamata kumarbaz menen tirilesin. Oşoňdan urmatly musulman bir toğanım, kerek bolsa telefondogу, uyulduk telefonda gruppaňdy da tandagın. Kim menen dostlaşıp otarsın? Gruppaňda kança adam var? Yok degende 50 var. Oşoňdan urmatly musulman bir toğan, "Wa qulu lin-nasi husna." Adamlarga jakşı mamle kıl. Kede tamaşa bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamaşa kılgan. Biroq tamaşa çyndyktın çegerasından çykkan emes. Peygamber bir gana çyndyktı aytkan. Hazreti Ali menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurma jep atypdyr. Hazreti Ali özünün jegen kurmanın danekleri, sööklerin Peygamberin janına koyurdu. Birazdan ki turata, "Ya Rasulullah, şunça köp jeýsizmi?" deydi. Aslыңızda kurmanın danekleri tolup kaptı deydi. Siz öte akul, sorgok ekensiz go deydi. Peygamber aleyhisselam sorgok deydi. Kurmanın söögünü çıkarıp jegen sorgok emes, söögü menen jegen sen sorgoksun deydi. Anjanda kurmanın söögü jok. Hazreti Anas'a Peygamber aleyhisselam tamaşalap aytadi. "Ya Rasulullah, meni de uloğuňuzga uçkaştırıp alın" dese, "Seni töөнүн balasyga mingizem" deydi. "Töөнүн balasyny emne kılam" deydi. Dese, "Bardyk ele töөнүн balası bolat" da deydi.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір аял күйеуісіне арызданып келеді. Күйеуім андай мындай десе, пайғамбар қарап тұр. Сенің күйеуің баяғы көзі дағы бар ғой дейді. Байқұс аял. Не oldu ki, мен көзім? Кімнің көзі дағы жоқ дейді. Барлы адамның көзінің дағы бар да. Құрметті мұсылман бір туғаным, айтайын деген мәселе, кейде тамаша, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шындық. Сахабалар, я Расулаллах, сіз біз менен тамаша көй боласыз, тамашаласыз. Мен тамашалағанда да шындықтың шекарасынан шықпаймын дейді. Инни ла aqulu illa al-haqqa, мен шындықты ақиқаттан башқаны айтпаймын дейді. Құрметті мұсылман бір туғаным, Hazreti Anas'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün qarab turib aytadi. Екі құлақты дейді. Ne deydi? Екі құлақты дейді. Екі құлақ бар дейді ода. Бұл шындық, тамаша бірақ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaylun lillazi yuhaddisu feyukazzibu liyudhikan bihil qavm. Vaylun, dozoqtun vay örönüne түссін. Жашоуда vay болып өтсін. Адамдарды күлдірем деп еле сөйлей берген адам. Vaylun lahu summa vaylun lahu. Жана вай болсын, кім? Адамдарды тамаша күлкіге салам, күлдірем деп сөйлей берген. Құрметті мұсылман бір қандай болса, сөз сөйлештен мұрда, сөзіңді тақта, анықта. Айрықша уйылдық телефон қолдығындар, интернет қолдығындар. Я юхаллазина аману инжакум фасиқум бинабайин фатабайяну. Аят. Я юхаллазина аману. О Алланың барлығына бір иман келтірген бенделер. İncâküm fâsikun binebeyin fetab. Eğer bir fasık dininde tayqadan bir haber alıp gelse sizlerge, bir novesi жаңылық tap gelse, fetebeyyanu anıqtağıla, çındık bu ekenini taktağıla. Ya eyyühellezine amanu, o iman keltirgendir. Eğer sizlerge fasık kim? Dininde tayqadan. Fasık degen namazga bekem emez. Fasık degen zina kılgan, fasık degen uğurluk kılgan, fasık degen arak içken, İmanı var, biroq dininde tayqan. Kılar mayın taza olsa oldu deydi. Sen oşayağın bozulup bitken ösün. Bankanın içinde bal olsa sırtqa baldın dağımı jıtı çıqat. Tiyagında uksuz bolsa çü. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, oşoңтан injagum fasiqun binabayin bir dininde tayqı, benamaz, alkaş, eldi bölüp jargan uşaqçı bir xabar alıp kelse, bir xabar жазып koydu. Fatabayyanu. Ansiler anıqtağılar, taqtağılar. Antusibu qawman bi jahalat fatusbi ala ma fa'altum nadimin. Bol bolsa iştin çoğu jayın anıqtabastan bir qowmga jamandık qılıp koyup, bireudun jaman tuğra emes sözün bölüşüp, keyin ökünüp qalasыңар deydi Allah Taala. Ne qilishimiz gerek ekan? Uyulduk telefonda, sosyette bir neseni bölüşүүдөн, körүүдөн murda anın anıqtaşыбыз gerek. Fasık degen kim? Zina kılgan, arak içken, ata-eneni sıylabastan, ata-enenin kargışına kalgan, kişineke günöler daim ulanta vergen. Hurmatlı Müslüman bir tuğan fasık uşul dinimizde. En negizli nerse uyulduk telefonlarda anıqtay turgan nerse kebir dinge tiyешелүү, adal, aram bolgon nerse bilip bilbeyli, bul aram eken go, bul adal eken go, bul bolat eken, bul bolbayt eken, pamoyumu dep jaza berbe, bölüşpese. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balligu anni velev ayet. Peygamber menden bir ayet olsa da jetkizgile deydi. Bir söz olsa peygamberden jetkizgile. Ve haddisen bani İsrail fela haraca. Bani İsrail murdağı ötken Musa peygamber, İsa peygamberda bolgon okuyalarda alardı aytıvergile. Alarga silerge hiç tiyu salınbaydı. Aytayın degen mesela barmak masada turgan jeri uşul. Ve men kezebe aleyye mutaammiden felyeteba'u maqada minan nar. Kim menin atımdan atayılap jalgın aytsa deydi peygamber. Özge dozoktan orun dayırdap koyuversin. Sen peygamber aytpagan hadisni bilbegen emne kılasın? Ayatты bilbeyle kebirler çoğun tribunaga turup alıp Kur'anda uşunday delet deydi. Sen kayakta Kur'an okudun mu sen? Kur'anda kof degen tamgan tanıysın mı sen? Hadiste uşunday kelet deydi. Hadise ne ekeni sen kaydan bilesin? Ömüründe hadis okugan joksun mu sen? Sen özüңнің başka nersen söyleyiver. Bırak ayat hadisi sen söyleyiver. Kur'anda şunday manisi menen aytıp bolbayt sen Kur'anda okuy alбагыңдан keyin. Ayrıca hurmatlı Müslüman bir tuğanım, İmam Bukhari rivayet kılan balligu anni velev ayet. Menden bir ayet olsa da jetkizgile. Ve men kezebe aleyye mutaammiden kim ataylap menin atımdan deydi Allah Taala. Peygamberimiz. Peygamberin atından peygamber aytpagan nerse ataylap kalıp aytsa özüge dozoktan orunda ayırasın. Salman-ı Fars
radıyallahu ta'ala anhu su'ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anis-semn vel cibn vel fara. Peygamberden sarımay jönündө, pıştak jönündө jana postun. Postun bileriz he? İçik. Teriden bolgon, jünden bolgon eme. Oşonu suradı. Açtap turup kiyse bolabu dedi. Halal mı haram mı dedi. Peygamber aytdı. El halal ma ahallallah. Adal Allah adal kılgan nerse. Vel haram ma harramallah. Aram Allah haram kılgan nerse. Özünün kitabında ve ma sakat anhu Allah Kur'an'da Peygamber hadisinde mo adal bul aram dep aytpastan ün çıkpay koygon bu. Al silerge mubah keçirilingen, ruhsat berilgen nerse. Sen kimsin? Kebirler oturalı, öte haram deydi de. Sen kayaktan bilesin haram deydi? Negizi haram degen sözü bilesin de. Aram Allah haram kılgan nerse. Adal Allah adal kılgan nerse. Peygamber aram degen nerse aram. Peygamber adal degen nerse adam. Allah haram kılıp koymasın de. Allah her serseni unutkan emez. Oşondan hurmatly musulman bir tugan. Bir neseni bilmeysin mi? İlimlilerden sura, ustazlardan, her bir kesipti oşo kesipköyden suragın. Anı tarkatudan burada, bölüşüden burada. Bugün sosyetlerde kança jalgan bolbogonle zayıf hadisler, Facebook'ta, WhatsApp'ta, internet tolganım. Senin işin ne hurmatly musulman bir tuganım? Jön gana köçürüp çaptap bölüşe verişme. Ha? Senin maksatın kaysı tapkan nerseli şart? Kapirut etip başka bölüşe veresin de. Hurmatly musulman bir tuganım, bir adamlar var. Medresenin astanasını attı ötken emez. Kur'an'dan bir tanış tamgası yok. Dini malumatı yok. Biroq özünçe oturup ayat hadis söyleydi de. Hurmatly musulman bir tuganım, internette eğer birödün sözün bölüşsün, özündeki kol özünçe danışman bol bu. Anı avtoruna tanıdık eken ayt. Said Bastakal damladan, Maksat damladan, Olcay damladan, Çubak damladan, palançıdan uktum ele. Al kişi peygamberin uşul hadisini jetkiziptir. Makala yazganında da. Eğer anı kim aytkanını bilbesen, köçürülgen bulağını ayt. Mo kitaptan okudum eledir. Özünçeli özündü kıl, ekte sözlü koşup alıp. Danışman bolosun sen. Hurmatly musulman Peygamber sallallahu el-muteşebbi bima lem yu'ta kelabis savbiz zur. Özüne berilmegen nerseni özünükü siyahtı kılıp körsetken adam zorluktan bir ödün kiyimini kiygen adamı altayı boyutar. Özünün söz emez al. Alım bolup görünüt. Alım emez al. Kebirler öte bereşen bolup görünüt. Al ömründe bir nerse mergelmez. El-mutezeyyin özünde çok nersemenin koz bolup görüngen adam ha? Birödün zorluk meni tartıp al birödün kiyimini kiygen siyahtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koğumdaki en jaman orulardan birösü hurmatly musulman bir tugan ilimi yok, ilimli bolup görünüt. Baylığı yok özünce bay bereşen bolup görünüt. Özünde takvanın tığ tamgası yok. Elin aldı öte takvadar bolup görünüt. Öte dinçil bolup görünüt. Al dinde bir gana cuma namazı okuydu. 34 namazı kaza kıl cuma bek özü. Kelip al öte namaz kan bol, kıyım bolup gelsen anam birinci sapkama oldu. Özünde çok nersen ne kılasın? İmam-ı Kurtubi'den Allah razı olsun, rahmetini alsın. İlimdin bereketi deydi. Öz eğesini aftoruna aytıуда. Mo sözlü men palanç ustazdan okudum ele. Mo'nu palan kitaptan okudum ele. Özünçe elim adı, keyin danışman bolup sen. Hurmatly musulman bir tuganım. Gruppa tüzgöndür. Birinçiden. Gruppanın jetekçisi var da tüzgön adam. Kudaydan korkun, sen Kudayın alda жооп tutsun. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'in. Her birin jetekçi gruppa tüzgön adam gruppaga жооп beresin. Kanday? Gruppaga her kimni koşa verme. Gruppada ayallar özünçe olsun, erkekler özünçe olsun. Biroq tuğan uruklar gruppasa, semiya başka bola beret. Bir tuğanlar gruppası, boğurdaşlar bir gruppası, ayal erkek alış emes çok, mahramlar men. Biroq hurmatly musulman bir tuğanım, gruppanın jetekçisi gruppanı karap turuş керек. Emneni bölüşüp otat, emne жазылып otat.
Бирөө чектен чыгып кетсе, адеп ахлакты бузса, эскертиш керек. Эскертсең эме болуп группадан чыгарып сал. Эмнени бөлүшүп атасың? Сен Кудайдын алдында жооптуу болосуң. Аллах Куранда "Ва иза раайталлазина яхудуна фи аятина фа'риз анхум хатта яхуду фи хадисин гайра." Аяттарыбыз туурасында өзүнө оозуна келгенди оттоп бурмалап сүйлөгөн. "Ва иза раайтал яхудун фи аятина фа'риз анхум." Биздин аяттарды, Куранды бурмалай берсе, өзүгө каалап, анан жүзү кирип кеткен. Хатта яхуду фи хадисин гайри, башка сөзгө өтмөйүнчө. Кээ-бирлер отуруп алып, жетекчиң, шефиң мисалда, аят билбей эле өзүчө аятты, кээ-бир пайгамбарды, кээ-бир периштелерди тамашага салат. Ошолордо сен эгер токтото албасаң, алардан кетип кал. Сөз башка укка түшмөйүнчө. Ва имма нунсияннака шайтан. Шайтан унутурда сен олор шеме отуруп калдың. Фала тaqud ба'да зикра. Эсиңе түштүңбү бул динге тиеше нерселер шылдың кылып атат. Туруп кеткен. Фала тaqud ба'да зикра ма'ал кавми залимин. Эсиңе келгенде залым болгон аят, дин, хадисти шылдыңдаган адамдардан туруп кетип калган. Эмне деген? Эгер группада ушундай жаман болсо, ал группага кошулба. Сен алардын күнөөсүнө шерик болбо. Ан'ам сүрөсү 68 аят. Урматтуу мусулман бир тууганым. Ошо группадагылар бардыгын жакшы сөзгө аракет кылгын. Башкаларга жакшы күмөндө бол. Амандык аңдыганың жамандык болбосун. Илим менен башкаларды сыйла. Кээде группада кээ бир адамдын пикири сага каршы болсо да аны сыйлай билгин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Иннал абда ла ятакаллам би калиматин" бир бенде бир сөздү сүйлөйт. Min ridvanillah, Allah razı bolgon sözdü. La yulqilaha bal, kede ошо көңүл бурбайт. Сүйлөгөн сөзү Allah razı болот, сөздү сүйлөп коет. Yarfa'ullah biha darajat, Allah ошону менен даражасын көтөрөт сүйлөгөн сөзү менен. Wa innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah. Кээ бир Алланын каары келе турган, каргышчы турган бир сөздү сүйлөп коет. La yulqilaha balan, көңүл бурбастан. Ойлонбой сүйлөп коет. Yahu biha fi jahannam, ошол сөздүн кесепети менен дозоктун терең чукуруна түшөт. Сахил Бухарыда келген. Урматтуу мусулман бир тууганым. Важадилхум биллати ахсан. Адамдар менен кимдир бирөө менен талашып тартышууга келсе, туура келсе, сылык ыкмаларды колдонуп эмекан. Важадилхум биллати ахсан. Бирөө менен тартышсаң, эң жакшы сөз менен сылык ыкмаларды колдон. Ушул жерде бармак баса турган нерсе. Соцсеттерде кээде урматтуу мусулман теңирчи деп атасынан энесинен сөгөсүн. Кээде анысы араб кыл баш. Урматтуу мусулман бир тууган, анын пикири башка болушу мүмкүн. Эми аятта "Ва инна раббака хуа алам биман даллан сабил". Жараткан эгең билет анын жолудан адашкандарды. Сен ага жооп бербейсиң. Арамооз болбогун. Ва хуа алам бил мухтадин. Сенин туура жолдо хидаятта экениңди да Аллах билет. Важадилхум биллати ахсан. Бирөөлөр менен эң жакшы жол менен тартыш талашкын, сылык адеп ахлак менен. Инна раббака хуа алам биман даллан сабили. Сен Раббың, кожоюнуң, эгең Аллах адашкан бендени билет. Ва хуа алам бил мухтадин. Ким туура жолдо экенин билет. Сен бирөө адашканга атадан алып, энеден алып сөгүнгөн токтот. Кээде устаздарга, кээде динге күйөрман болуп, арамооз болбогун. Ал жазганыңа жооп бересиң. Нахл сүрөсү 125-аят. Идфа биллати ахсан. Жамандыкка эң жакшы мамиле менен жооп кайтаргын. Fa izallazi baynaka wa bayna adawatun kana waliyyun hamim. Ошондо сага кас душман болгон адам жан досуңдай болуп каларын көрөсүң дейт. Фуссилат сүрөсү. Идфа биллати ахсан. Сага келген доомот болсун, сөз болсун, эң жакшы жол менен жооп бергин. Сага кас болгон душмандагы эң жакын, мээримдүү дос сыяктуу болуп каларын көрөсүң. Урматтуу мусулман бир тууганым. Ошондой группа түзгөндө группанын атын жакшы ат койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айылдарга кирсе, айылдын аты эмне? Бу өрөндүн аты эмне? Атка карап, затыга пайгамбар жооп берет эле. Атына заты жарашат. Жакшы ат коюш керек. Уурулардын группасы жок болбойт. Имандуулар, башкалар. Интернеттин зыяндары өтө көп.
Kээ бир нерселерге токтолойлу. Уюлдук телефон, интернет урматтуу мусулман бир тууганым. Биринчи, убактыңды өмүрүңдү кетирбегин. Намазга канча убакыт болосуң, интернетке канча болосуң, Куранга канча болосуң, телефонго канча болосуң. Көптөгөн өмүрүңдү, убактыңды ошол менен өткөзүп атат. Эң чоң оору өмүрүңдү урдап атат. Экинчиси, көзүңө зыян. Дайым эле ошону карап отурсаң. Компьютерде отургандар. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, белиң бекчейип бар, омурткаларыңды кыйшайтып атасың. Көп интернет колгондор бүгүн алкаш дейбиз, арак ичкендерге. Наскаш дейт, нас чеккендерге. Интернет каш болуп калган да. Уюлдук эмес. Ал эмне болуп калган? Ашча колдонуу, ошо көз каранды болуп каласың урматтуу мусулман бир. Эркин эмессиң. Тура калганда телефон, жатканда телефон, машинеде телефон. Не дейсиз муну? Алкаш дейсиз, не дейсиз? Интернет каш дейсизби? Сөздө таппадым буга эмне дешти. Алар интернетсиз, телефон жашай албай калган. Илгери барып үйгө барып, чай май барбы десе, биринчи эле Wi-Fi барбы дейт азыр. Чайың майың барбы дейт, Wi-Fi'ың барбы дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бирлер муну менен жашоосуз болуп калды. Интернеттен дагы бир зарары мошенничество. Бирөөдү алдагандык, бирөөдүн аты менен кайман аттары менен кирип алгандык, бирөөдү жаманатка калтыруу, гыйбаттын, ушактын эмеси болуп калды. Интернеттин дагы бир жаманы жаштан карыга чейин, наристерден бир чалга чейин, кемпирлерге бардыгы урматтуу мусулман бир тууган физикалык кыймыл аракет болбой калды. Сергек жашоо болбой калды. Бардыгы эле ошондо отурат. Жашоо урматтуу мусулман физикалык активдүүлүк жок. Мурдагыдай эме жок да. Урматтуу мусулман бир тууган, бетте интернеттин дагы кесепети бузукулуктарды, зина болгон, кумар болгон жерлерди таркатуу. Буга канчалаган адамдар курмандык болуп кетти. Канчалаган жаштар ушуга эме болуп калды. Бирөөдүн намысыга тийгендик, бирөөдүн шерменде кылгандык, тууган урук менен карым катнашта үзгөндүк. Эми негизги маселеге токтоюм, бармак баса турган жерге келдим. Бир 3 минут убактыңыздар бар. Урматтуу мусулман бир тууган, эч өзүңүзгө суроо бердим. Социалдык тармактар эмне үчүн бекер экенин ойлонуп көрдүңүзбү? Соц тармактар эмне үчүн бекер? Мунун жообу түшүнүктүү урматтуу. Эгер алган товарыңдын акысы болбосо, сен ошо товарга акысың. Сен анын клиентисиң. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер алган товарың үчүн акы төлөбөсөң, анда сен товар катары колдонуп жатасың. Аны билип кой. Телефон бул дүйнөдөгү эң жеңил, эң оңой, чөнтөктө башка алып жүрө турган, салмагы жеңил болгон, буюм болгон менен, бирок акыретте таразыңда эң оор күнөөлөрдү сенин дозокко алып бара турган нерсе болуп калышы мүмкүн. Чындыгында Google болсун, Facebook болсун, Twitter болсун, WhatsApp болсун, бардык эмелер жана башка булар терең деңиз сыяктуу урматтуу мусулман. Терең деңиз сыяктуу. Ал деңизде көптөгөн жаш, кары, аял, эркек, келиндер, башкалар чөгүп кетти. Кээ бирлер ал деңизде сүзө албастан жээкке чыга албай калып кеткендер бар. Ошондуктан урматтуу мусулман, интернет деңизде терең сүгүп чөгүп кеткендер бар. Анда жалаң гана таза гүлдөрдөн пайдаланып, башкаларга да өзүгө да бал тартуулаган ар сыяктуу бол. Асалары эң жакшы гүлдөрдөн алып сага шипа тартуулайт. Өзү да эң жыпар жыттуу болот. Чымын сыяктуу ар жерге нажасатка, ток тезекке коруп, адамдардын арасында вирус, ооруларды таркаткан чымын болбогон. Урматтуу мусулман, чындыгында интернет чоң базар сыяктуу. Эч ким товарын бекер бербейт базарда. Интернетте бирөөсү сенин пикириңди бөлөт, сени динден алыстатат, кээ бир келечек муунду башка динге чакырат, кээ бирлер өзүнүн бузукулугун, кээ бирлер атак даңкка, кээ бирлер өзүнүн даанышмандыкка, кээ бирлер өзүнүн сүрөтүн, өзүнүн уруусун, өзүнүн маданиятын таркатууга аракет кылат. Алардын арасында өзгөчө иманга, исламга, адеп ахлакка чакырганда бар урматтуу мусулман болгон. Көп адамдардын ар намысын тепсип жатат. Үрп адатыбызды тепсип жатат. Кимдигибизди жоготуп жатат. Бул нерселер сени күнөөгө батырган ошо интернет деген деңизде чөгүп кеткендерден болбогон. Урматтуу мусулман бир тууганым. Комментарий жазганымда, же маалыматты бөлүшкөнүңдө мурда ошо маалыматтарды тактагын. Айрыкча интернетте каймана аттары менен бет кап жабылган маскачандарды ал өзүнүн атын коюудан уялып атабы? Аны менен достошпо. Өзүнү көрбөгөн адам менен интернетти көрбөй дос болбол. Ал эң бузуку. Өзүнүн атын жашырган шылуун ал. Көзүң менен көрбөгөн адам менен достугуна ишенбегин урмат.
Internetте кээ бирлер динчил болуп көрүнөт, машалла, таквадар болуп көрүнөт, такванын тыысы да жок. Кээ бирлер өтө бай болуп, берешен болуп, өз өмүрүндө берген эмес, бирөөнүн эмесин. Кээ бирлер баатыр, патриот болуп көрүнөт. Мамлекеттин ичинде койнунда которушуп ташы бар душмандар, өзүнчө патриот болуп көрүнөт. Жан дүнүйөсү эң жарды адамдар бар, урматтуу мусулман бетуган. Албетте Аллах табарак ва тааланын ыраазылыгын издеген сиз сыяктуу ыймандуу инсандар бар. Ошондон келгиле. Интернетти колубузда уюлдук телефонду эмнеге пайдаланып жатабыз? Ойлонолу. Эртең Аллах тааланын астында жооп бере турган күн бар. Ар бир жазганыбыз сен жазган адамга жетерден мурда Аллах таалага жетерин эч качан унутпагын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар. Жараткан Аллах барыңа угуучу бенделерден уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Бирахметке я архамар рахимин.